Quack, 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 no, quack. Lối lâm đâm xin bay ba sang khoa bị thắt đây chắc không bị chân đây. Good morning. Masih saying am to pa kya? Wakan nungai kan dila. Ai khunja ke am nusi ke do ai khun gi mi ai laikai gi mi ai gi keno gi la saying mati ang tang ne. Noi ai gi khunja ai ba saying do keno tong nar bo. Ai khunja na keno nei ba do khoi dak kare Arambam Samarendra nei ba do. Aigi khunja na class 10 tamakro aigi khunja tamakra adane adu ithage ba ya saying aina hoji paul yam amjaba saying ai ta ado aina hangning bazu yam lei haidi hangning ba sugumba hang baje question je counter question hang baje koi oja ramananda na akoina fancier da tami kanda oja ramananda ni english ko jam lei ma je yam kano counter question je yam detail oina khangna hona bai ta adai juma tamo bani ko aina ngasi ade wakhan khan ba kha ngamjari jama english ko jama le am dai ni ko mana khoi dai di je watch yeng bai look su yeng bai watch ka look ka kai khen nei mana hang ye ko adagi drive su thau bai right su thau bai ya ko drive ka right ka kai khen nei ya ko ma ji yam ka counter question ji yam hangal le ba adagi ma psychology ji yam thadai bai ta any para ogira mo ogira yam nungai ho ja ne ba ado ai yam ngau ki ba ja ita mang da ga hoji ba da dum u bai ta adagi hoji nong phado ka thengnar ju eta khoi changjalaga khoiram ge ai di ta thengna khoiram bada kaino to roi da ba khoi da yare ko khoiram go do bo ja ita respect ko phama tam da high respect ko do bo ja ita ko ado mi myam na di kadar phadar to we na di habi ba ma je kai noi kan da mana like ta ko je karam da taning de ba do kai no hang de mangon na magun nam yaw ya khoi na di satra tai ne di am pam ja ba ado tai satra na di kaino to ba ado mai mami jar ramananda ko we ba pensier da wer mane khoi matam da ado hojik ti wer ramaroi impal do ina oi gra ma ado mana saying ama hojiki kaino solitary per gumba english ki phaja phaja saying mayam lai re dana adagi saying mayam ja mi oja tai na tak pu de nung da tak loi ne ba ado hojiki sarman da tak pu ji ko line ahum ga dang tak pu da yare ko saying the line lai dana saying the line tara mong sa ge ra kun mong sa ge ra ado line ahum ga da ai paragraph ma sa ma dang tak pu da ko ma bel ta ngam me su ne blep tana mana explain do kaya explain to mani yo ma explain ko to deep boy explain to we ma explain the later ma mo explain sin ngai bo za later deep boy explain to kari haining ino ado da adu magi kaino do critical thinking magi analysis ko to do anything maths wagera science wagera adu da ne ba aina maje yam ngau gur je aina kwai pam jo bo za o ire je adu da aina hoji ki aramam chamrendra ki ma ne talak pa din te solitary Aramon Samarendra gi ma hoji oja du English talak pani do Aramon Samarendra gi khona class 10 da yam phajagi ba kaino ai tar sereng ai tar ai gi khunja adu da aina am hang ba question am lei yam phajaba kaino ne hoji sereng ji sumai bane ma sereng ji mamina ai gi khunja bane ai gi khunja sereng ji nai je mana kabi du na magi maramdam ai tare magi lamdam je kam nu sige do po ani da ai khunjani ai khoini abane ai khunjani ai khoini sanglaba singsang pareng dagi su hena lumna mingsel gumna langlaba loktak dagi su hena ingna phaira thakhi khongum melai dagi su hena ngakna ana adu bok da ni yeng ko adu mana nei nei je magi khunja je kayam nungsi ge da
kayam nungsi da sanglaba chingsang pareng mayam leise sanglaba chingsang pareng da su hena lumna nungsi abne adagi mingsel gumna langlaba lautak tagi su hena ingna nungsi abne aduga phaira thaki khongum melai dagi su hena ngakna nungsi abne aduda aina hangning question sijine yam phajare maije kano sanglaba chingsang pareng dagi su hena lumna nungsi abne adu nungsi bada lumna nungsi ba ije karam khani nungsi bano ai asum hangini ko ije ai yam hangale ai lumna nungsi ba ije chingsang paring dagi suena lumna nungsi abne adagi mathangna kano mingsel gumna langaba ai langtruk langaba lautak tagi su hena ingna abne nungsi bada ingna nungsi ai kamai nungsi jano adagi phaira thaki khongumele hai tardi akoigi u pambi asobada akoina tanga keno toba parasite ka haibado tanga leiba pambi jing do pambi masa masa u pambi da akoina thaidana adugumba do keno kaweba akoigi khongumele ko ya phaira thaki khongumele hai jadune adumaina moiji yam ngaidana aidi umda mana tang hingine umda pambi na tang hingine adune ba ngak paije phaira thaki khongum le de su hena ngak na haibane ado mari bang nusi bu kamaina no ngak na nusi je ai ado haidi akoina matam da akoina class 10 da taklakpa matam da dumaina pakla sale bo jana ado hojik mazara mana da ta amade ado loi explain tawne adugi line ahum mari khadang na trawsi da ahum khadang boyangane adu explain tawda ma bill ta ne ba minute ni phunga je hena changne ado atai oza ngai di adu explain photo to loislam ne ado ma di minute phunga en chang ne adu khatang explain to da ado ai hauji bo answer phangde mangonda hangningi ne ba ide oza da ongtang thengnaraga yam nusi oza do haidi sar kamaina no smaina samarenda na kamaina mari baksibu chingsang pareng da gi sena lumna nuksi ai kamaina nuksi no haidi akhoi da di lumna nuksi ar o ai to khine ba ma di adu gi kamaina nuksi no hang ka ne ba ma di aduga lumna nungsi haji karino adi ingna nungsi haji karino gana go ai manung yauna ma de explain to ngam me oza je adagi sairing du yam phajabne aramam samren din sairing je adagi adui matung da tasma hanju kalaude adagi yam yawbani magi keno toba adagi noina keno class 12 boy banga ngai 11 da the Patriot na sayang ama tamak par English ki sayang maray bang nung bagi the Patriot ki matiak am jaw mo ne adu sayang du da aduga adugi ai khunjai ba sayang du da kaino na samarendra na ningjang tu ne ba the Patriot sayang do adu da mana ningsing la I haraga breathe dear the man with soul so death toraga do nasidi kitangan na kano tawsi kitangan na thaji kay noi kanda khoi gi ai gi kay noi tar samel kano tamaktra bridge the other man kano do yam phajamne ai mari bak nung sidro mi ai lam mayam sathure thabak tawduna mi gi lamda sathure aduga mayum da halakpada mana gadi ge tuong matam da mayum yoram dai daga chara nungai bam phawjab da yum yo kan da I khunjam yam thengna duram ne I mai pa thengna duram mi ai gi nungsina ba imanabi yam thengna duram mi ga na phawda mi do adumaina phawda mi do leiram gadra hai bane mana hoji the Patriot ai ba setting da sir Walter Scott ki oing ne ko ado yam phajam ne ba ado adugi sayang du da haining is adugumba mi do lairam tar ba ide halakan da mari ba ka nungsi da adugumba wakhal da phau da sara nungai am phau da mari ba ta kui leiro ga halak ba haidi mari ba nungsi da mi lairam tar ba adu itari moi do doubly dying hai ba doubly dying da ani rak siram ne moi je kamaina ne sinai moi je izzat laitram ne mi na respect or da mi ne ba du dam sire plus moi ya seng ba sibam ju si journey da na du na moi je ani rak si ga ne am phajam ne saying is put up some house. Okay, call one day by the to class 10 tam give me a good side of the pool. Can't see the saying. Yaredo Nangi the minor sigi exercise question, major holaga like talking a city. Question by said was it Kashu Luba question the perpendicular distance from origin is 5 units, however. Yareko and the angle met with the positive x axis is 30. Question is complete with trouble.
question was kano je complete with male na cd kano 8.2 gi hoy male oh cd 8.2 ne I'm sorry for this lana actually Sapte आज दिविदा सागर चला solution ji go question ji ala ma tani si question ba khoi 6 pu do gra ma le 6 pu do gra na question ba 7 do ji find the slope of the line slope the pu tho ba khoi slope ngrang phanam nei na gre go slope ai tar ke am ngam mi den from la me am the rise over run adagi y2 minus y1 by x2 minus x1 adagi to pa dana angle pram ta na 10 theta adu slope ki from la ngai nang khang da re adu ga manas rise khoi find the slope of the line. Adugum line the slope to which makes an angle of 30 degree with the positive x, positive y axis. Yarko no na sira x axis y axis later. Yarko see x axis no y axis ni. Y axis ni. As a market or ba. Find the slope of the line. Line to slope to putoba. Mado which makes an angle of 30 degree with the positive y axis. Sigi y axis. Sorry, see x axis ne. So x axis later ko. Asina y axis. Y axis the positive y dari si mathak jini sina negative y axis ai duni se negative y axis makha raksa. So positive y axis ya si jaga do ba 30 degree semba adugumba kadorba adugumba line do adudugi slope utwa bane adudi line do karawar ni maga 30 degree sem bai tari nang si line ju warni sugumba line am warni adu ma 30 degree sem anti clockwise size 30 degree si line jigi ab to tolo si line jigi slope utwa bane si mu lai blai tre si line jigi slope ti adu angle khang tar di 10 na pan ja re si line slope of ab ai line jigi slope se kana hoine kanda 10 na angle lo thamak tu ni adu angle lo nang 30 thamoi ba kai na kana y axis ka sem angle ni akoi 10 theta kan theta do x positive x axis ka sem bodum ne habdo ergo ma ji y axis ka sem piram bani adu si di rai lai nang sira 90 degree ne silai je adu pull up to nang haidare 90 plus 30 ergo habe to di pi by 2 plus 30 ergo 10 pi by 2 plus 30 di kya dara cos 30 dara ni aduga minus is holok dara ka yuna kan in the it is in the second quadrant the negative cos negative adui tari ka dara basa cos 30 di kya dara 1030 d khoi gi 1 by root 3 da bra cos 30 d root 3 da ni minus root 3 dara se slope was pi do ila like eb do honi elite here go question number 8 question number 8 jo thirai lai re question number 8 na ajna question number 8 na ajna find the value of x adugum x ki value puthoba for which sigi point je r collinear yar go point khara piram me ba aina ngrang si to gram ni a have point nam piram me x, -1 b have point nam piram me 2, 1 c have point nam piram me C have a point number 4, 5. See, point is a collinear and yaitardi, collinear the same line and yaitardi. But x give a loser kayano sinis, Lola Miji, x, -1 ij. A city Tirai, Kamano Tiraliza. I know though. Karam Kanda point home the condition for collinearity of 3 points. I point home the Karam Kanda collinear way high matam the Quingarang high to the Kamina. A big slope ka Yarko since A, B, and C are collinear. Then A, B is slope of AB. AB have a line slope
slope of kadarba BC simana gadum neba the AB ki slope ti kya tarba AB ki slope ti 1 minus 1 kay na y2 minus y1 ito sirai palak ni y2 minus y1 by kadarba x2 minus x1 haidi 2 minus x si chumi ko na sana yang zero slope of the line BC ji ki slope by tar di y2 minus y1 y2 di 5 tare 5 minus y1 di 1 tare are ko by x2 minus x1 x2 di 4 tare x1 di 2 tare si gyan tana bron tharo 2 by 2 minus x si di kya tara 4 by 2 si ka thana 2 tare si 2 ka thana adoi cross multiplication da 2 minus x equals to 1 tare adoi tare x equals to 2 tare x value to 2 logo dumne gyan ta bron thai no Masih di class 12 ki di game sana ji ko tic tac toe game sana ji ko tai ko tai ke sulu ba yaw ri da hosu ba ki okay question number 9 ji di 9 je haram ge noi homework di dau tare oh sorry sume 1 ta gadum ne sorry id x don som bore 2 minus 1 di 1 ai ko 1 ta gadum ase section gadum ni ko akoi nong madi ga no da tawji mathang class ama di haita si chapter ji loi baga koi zoom da wari ha pe sana ji ko koi mayam ja yai ko question hangdum na te kamai tori noi ta river ko liver mayam do yeng tu de zoom da wari ha pe san je zoom da di wari sana ba ya bani na pela ba koi mayam question number 9 ja ai hai rage without using the distance from lasina ro no ya du sigi point nge ja are the vertices of a parallelogram ki vertices ne ulu ya sidi lai ra simu lai lai tre nang ka bai to gani sa point mari ni ahano point na -2 -1 ani su point na 4 0 om su point na 3 3 mari su point na -3 2 ya ko nang na puthok tu je ke dor ba sa sigi sina a b c d ya ko a d gi slope puto a d gi slope of a d si homework ni ko se question number 9 je homework ni slope of a d gi slope puto ya ko si kan ka ta jara mani puto ai de point ani phang ami ni slope puto ba lai na y2 minus y1 x2 minus x1 adu bc ai gi slope puto slope of bc gi slope puto adu ju si lai puto ya point ni pirame slope mani do manaram ga ne ba slope ani manatari kari haidu no oh slope ani manatari line do parallel we hai no draw along say confirm da implies ad is parallel to bc ad ga bc ga parallel way in the same way nang do ju ga do ba nang si ab gi slope to dc gi slope to adu ani ju manaram ga ne ba adu tar nang haidu je ab ga parallel to dc adu the quadrilateral amni na ujlai je opposite sides are parallel. That means it is a parallelogram. So that these are the points of the vertices of the parallelogram. Parallelogram vertices nu ulwai ne luar sila. Simulai was later. Question number 10. Question 10 I find the angle between the x-axis and the line joining. Question 10 is what's it? Question number 10. Question number 10 is find the angle between the x-axis. X-axis I have no x-axis here also. So x-axis ni. Find the angle between the x-axis and the line joining the points. Point ni join away. Point ni join to line. Point ni do amana kya no. Am 3 comma minus 1. I am 3 comma minus 1. I tar so 3 da lo minus 1. 3 comma minus 1 ga karma point ga. Okay 4 comma minus 2 ga x to 4 y the sorry 4 comma minus okay 4 comma minus 2 4 comma minus sorry 4 comma minus 2 is why the line ni 4 comma minus 2
यारे को सी नि join to line hai ta si tare ba si line je ab he ta tholo sine ab si line je tholo si line je x axis ka angle ke same gi ha bane ba to find the angle between the x axis and the line joining the 2 points ha ba si point ni jiga line joining the 2 points ki point ni jibu join to ba line du ga x axis ka angle ke same gi ha bane यारे को अदुई तारी नंग एंगल की कनो पुथोक तारे हाइदि सिजने हंगे जे x axis का सिगी लाइन जे एंगल क्याम सिंगे सिगी थेटा दनि पुथोय जे अकोइ फ्रॉम लांग रंग दवि दुदि नंग सिरा पिरामिड जाने यंग जे को सिरा पिरामिड जे slope of line ni leje सिगी लाइन l हाई को रो सिने x axis को slope of x axis x axis की slope से क्या था x axis दी flat वैना कनो वैना लाइबनी x axis slope से 0 था नहीं यार कोई slope 0 था सिंगांग से की slope थी slope of line l हाइब line से की slope थी y2 minus y1 हाइब थी -2 y2 दी अदुगा minus of -1 तो y2 minus y1 नहीं -2 minus of -1 by x2 minus x1 हाइब 4 minus 3 यारे को असली क्या था बा -2 plus 1 by 1 अदुई तार क्या था बा -1 था यारे को -1 तारे को सा अदुई तार दी नंग लाइन निस की स्लोप फंगम ने अदो अहान लाइन जी की अहान लाइन जी की स्लोप सिन नंग m1 थोलो अनि सुब लाइन जी की स्लोप सिन m2 थोलो यारे को अहान लाइन जी स्लोप ने m1 अनि सुब लाइन जी की स्लोप सिन m2 यारे को अदुगो माना हुजे हंगिसे कइनो एंगल पुथवाय बने अदुना अखोइ ngरang एंगल पुथोय फॉर्मुला दो निजंगो केदर बा tan थीटा इजना बाबानि मार्क तो लेबे एंगल दुनि को कइ माने हाबा m2 minus m1 को by 1 plus m1 m2 हाबलो अरे को अदु इतारदी tan theta equals to m2 दी क्या दारबा -1 ngako m2 je so bolo ko dum ne hablo hadi m2 minus m1 lak turam ne ba dun m2 je so bolo ro hai gim ni ko aso bana dum kanu to ra ne ado amana m1 jina 0 ni m2 jina -1 ni adu idari aso baje kanu ni ko 0 jina sawre ko -1 ga -2 ga dina tra adu nang sira sina m1 haijar mo sina m1 hairo sina m2 hairo ko suai de ko side aso bodo m2 lo bi oba ya ko adu m2 ki value is 0 minus of -1 by 1 plus m1 की वैल्यू दी -1 m1 की वैल्यू दी -1 into 0 m2 की वैल्यू दी 0 यार को अदु इतार सी क्या तारबा -1 plus 1 by 1 by 1 दी 1 तार अदु इतार दी tan थीटा की वैल्यू जे 1 तार है बने बा अदु tan थीटा tan कर्म वैल्यू द 1 तार के tan के नो ता बने 1045 ता पाई 4 दा थना रो नंगी थेटाई वैल्यू जी क्या दारबा पाई 4 दारे अरे को अदर मबानी मरक सेम एंगल जा 45 डिग्री ने यान टावर सिबो यान टावी को यारे क्वेश्चन नंबर 11 जिनो इन सान होसरो इतंग बुदी माना दे तो इतादु सान होसरो सान जु खा वर्क दमनी क्वेश्चन नंबर 11 जो होमवांग ने क्वेश्चन नंबर 12 का 13 के होत से दुगा 14 जे होत जो आई को 14 जे वोलो नो application type the question ni ko ado noi the whole la 14 jina ai the application type question ne ba noi the whole la ji homa hum pi ga ado question 12 ko 13 je hot pi ra ga ado 14 jina live question ni ko application type question ne je ai de nang on the slope ki idea khangya angle pu thok pa idea khangya do itar di kamai tor ga kano real life problem the solve tor kani ha ba ni ko ado question number 11 the homework tor ko 9 ke 11 ko homework question number 12 question number 12 by bangang je mung de question number 12 is the line passed through the 2 points point any force level nang line do amana kya tar ba x1 y1 hai bangang jiga aduga h ki hai bangang jiga pass tor sa level if the slope of this line sigi line sigi slope se kya ne piram ba slope se em ne piram me gyan tabro da message amam ta thabiro comment am to biro dana adu itari mana so there ai je tu so jiga no tu so nang do ulwai jiga no tu so je ke torba k minus y1 की वैल्यू का m into h minus x1 की वैल्यू का माने उलवा बने यार को
C ni show tꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ C ni show tꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ slope equals to m slope ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ m ꯇꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯖꯕ ꯂꯩꯌꯦ slope ꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯄꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏ y2 minus y1 y2 ꯗꯤ k ꯇꯥꯔꯦ k minus y1 by x2 minus x1 x2 minus x1 ꯗꯤ h minus x1 ꯇꯥꯔꯦ equals to m ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ k minus y1 equals to m times h minus x1 hence on ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯔꯥꯡꯀ ꯇꯨꯃꯥꯔ ꯁꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯠꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯤꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯗ ꯐꯣꯟꯅꯤꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯁꯣꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ question number 13 dena isna ira la si bu hot kidra hungde if the point si ki point hum piram me ba aro ne line am da lai re point hum je an point jina is kama 0 ani so point jina a kama b mari so point jina 0 kama k si point je so that si ngang je praman to wa ba adu da point hum je line am da lai ai ta di moi gi si gi a ka ro b ka ro c ka ro a b gi slope ka locus of point habadi ablis locus di mafam ai bane ko point mayam duna semba figure dai tare haidi circle lai ja locus of points ne ba point karma point hoi kanda center ko ba kang na fixed point nam dagi fix woi ba distance satlaga nang na point dot yare ko all angle the all direction da fix ko bo point nam dagi fix distance satlaga samana distance ai 2 cm 2 cm satlaga nang dot nama every point the point mayam na semba mafam dubu locus ko adunga point mayam na semba mafam circle ko aduna definition of circle na thainam ba yare circle is the locus of the points haraga from a fixed point with a distance fixed distance of this certain fixed distance locus haita ri mafam ma bane adu sile ko slope of ab gi slope ka slope of bc gi slope ka mana ga dom ne ba c ba laga loire AB slope ti kya tar ba b minus 0 by h a minus h yare ko adi k minus b by 0 minus a yare ko c ba la si irai ho jar irai ta du ni yong se b by a minus h equals to k minus b by minus a yare ko okay adu di k minus b 0 minus a okay so cross multiplication do cd a minus h ka k minus b ga purinar ni aduga minus ab adu cd kya dar ba k into a adagi minus cd kya dar ni k into a minus ab minus kh plus hb kh plus hb equals to minus ab yare ko se bu yare aduga sidi kya darba se somsa cross singang je somsa khida si kakhana yare adu itar di sirale je ka plus hb equals to si kh se somsa khida di minus kh ni plus kh dividing both side by KH na divide auro si KH na divide auro KH na divide auro sidi kya dar ba k kakthana a by h plus h kakthana b by k equals to k si KH kakthana yar equals to 1 hence proof mana praman da why do praman da reto smaina asumna angka je loiki me tara dang lawga nang question number 14 je nang hot ko sa ro hon da to yare ko min taradang mathang exercise hot pa yana theory part ma tim tang ngam je homework ani question ni to ra noi homework se yam to in ju bi da ni noi online class ma yam tong na ram gane na ado noi NDA tha do special NDA tha do ngang ai homework tong ko homework to wadagi extra oina ina homework pi dre hot tab ju to ganu nang hosa ga dom ni nang nungti question nungti ma'am hot ka dom ni nang NDA tha du ni NDA sam bai khan te aduni nang example da nang gi sira na mana mayam yawi je moina holi khos hot ka dom ni yare ko moina honari khos
ko smai hona ga dum ni moi de he na hona ga dum ni aduna sana gyan ta zaro duma okay adu di akoi hauche mu do ni slope ai do kai no tam gare simana hodra ro la me kitang chakhala ga silo ai nga ta ngai bi ra kitang chakhala silo post thamaga mi tara khatang tawje akhoi na ngasi bok to rise kai gi dawra gi kan da line am gi slope ko mai dor bu thokani line is the point ni piram kan slope ko mai dor bu thokani aduna han to pi da khoin tawgi do slope of a line when any 2 points on the line are given ablo adagi condition for parallelism and perpendicularity abdo adi line ani parallel ina ga ita ri kai dawni condition do slope should be same adagi line ani perpendicular ina an ga ita di what is the condition I can the product of the slopes of the two lines should be -1 abdo yare ko adugumba condition ngai do khang tare adagi keno angles between two lines line ani gi marak laibe angle gi formula ta wore tan theta equals to m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 ga na ta wore adu the m2 duna so wadum mo ngado ni ko m2 minus m1 na ko ni m2 duna so slope to dum mo ngado ni so slope to adu collinearity of 3 points 3 point karam ga na collinear woi ga na khoi to wore dum yam to wore yare ko aduna slope ki matang ni hauja do isna equation of line equation ka mai do there are different lines line me am nei gara ado moigi equation je akoi kamai nei gani equation je maong ka ya da iya gara ado maong khara nei na jinui class 11 bau da si gi keno je topics yam important way bani ko akoi gi keno da ju NDA da ju am hangan bani en exam dum hang bani ko sa vertical lines horizontal line vertical line da nang si x axis lai ra x axis si y axis lai ra horizontal line ai tar di sugumba line nge sera 0 1 2 3 sugumba line nge horizontal line ga we si line je ab je to si line ab je horizontal line ga we phai na le je sugumba line je gi equation de lai si gi equation of line AB see line AB की equation से क्या होगा नहीं my line AB की equation से y equals to क्या दार करें सा my equation से y equals to 2 दार करने अब आई 2 में पादे का इको मा y equals to 2 दार करने अब जेनिन जाओ बो जेनिन कमी नम तो प्रो नंग जाओ बो y equals to 2 दार करने अब करी कनो y equals to 2 दार तो ये सुकुम equation की line जा आई x द लाउनिंग बल लो बा सर x द 5 पुल हो गया 1 पुल हो गया 0 पुल हो गया 2 पुल हो गया 3 पुल हो गया 5 पुल हो गया 4 पुल हो गया -1 below -2 below -3 below it will be always kedorba the value of y will be always 2 that means nang locus of the point mana hose sinagi do nang x the winning boy you the locus of the point do it will be a line parallel to the x axis and the at a distance of 2 locus to 2 haibam pham da dum locus side the point me am semba figure do haitare to dum dan this is the horizontal line horizontal line equation just why them down ko ade y equals to 3 item tardi nangi equation of line do kana war mani si war mani asi jenin lakta male na jen ke dogurage yare ko ade vertical line is samane vertical line is jin kamai do kana sa vertical line is mai do ne form of so vertical line so my is the x equals to hara ne x equals to 4 hara ne yare ko sigi line sigi equation de sigi line sigi equation de kai no y the winning boy y the 3 we get 4 we get -1 -2 we get it will be the below of x will be always 4 yare ko vertical line horizontal line gi equation ni dira like ko hojna to khitang lu tak to bai tar se ahan bada ko gi ahan bada point slope form of a line am gi point slope form mai ji kaino line am da id point amaga nangi line am pyramid nang any line am pyramid point am pyramid nang da point je sumaina ha me je x naught y naught ha me je point am pyramid aduga slope su pyramid magi slope sina kya pyramid ga slope sina m na pyramid sumaina slope ka point amaga pyramid tadi line u lai ba
line to equation ga mai dor buthogani sine idai lai adu di nang extra point ama general point ama sigi line da laiba any point am nang khanga tare ma du na x comma y ne thon biro yare go ma wing boy by x comma y je swai the way swai the way anywhere nang warak pa yai ma anywhere ma pham sa pa yai adu sigi point the fix ni ko x not y not is the not ma hapsa lai je ma the fix point ni piram madum ni ma the given ni aduna ni mana sira point ani piram ya point ge slope ka aduna point slope ai je point nam ga slope ngo piram ne ba sini ji piram maduni ko x not y not si piram madum ni fix point ni adu slope su fix point fix ani di piram am ni adu ga anda line ji equation sigi line a b har ba line ji equation ji ga mai dor buto kani sine adu nang b ga wo point am khallan ne any point we be ai x y general point hai tare sigi point the value di hapsak pa ya de ko x y gi value di lai jati ko any point ne ma gi b ai point swai da le ma ju ai ai x y is na represent to any represent to boy ai ba general hai tare sigi lines lai be any point am nang na when du ne ba any point ama hai ba de general mana loi represent to ne any point ama adu na ni x y hai reise yar ko adu kum point am lo kholani adu ga mana se pyramid condition je slope m ja slope se m ne pyramid ne fix hoina adu ga nang slope ju dok pa yare y2 minus y1 means y minus y0 by x minus x0 akoi point ni lai tar slope dok pa yare do si slope ne ni mana ni adu na nang lai hodu je cross multiplication da y minus y0 equals to m times of x minus x0 sine pine yare ko adu nang na sigi adu si jibu kari ga weba point slope form of a line am gi point slope form ga weba hai be thdi no the exam dang ya ba point am piram exam da se see find the equation of this minus exam da tang to this minus find the equation of line to gi equation putho ba yare ko passing through point na pass the way passing through point na pass the way ja 1 comma 2 comma 7 comma 5 by point pass the way with the slope na line to slope na with the slope of 2 slope na 2 ngamba aduga 7 comma 5 keno to ba adugumba equation dugi adugumba line dugi equation puthoya re adu da nang si equation sina tare ka equation y minus y what object do slope adu smile putho ju yare answer je answer smile putho ju yare ko 2 equals to segi nang si point jim khale ko adu point am khalani x y ko point ama adu itardi y minus sina y2 y duni y dagi y khado 5 by x minus 7 adu nang equation do y minus 5 equals to 2 times of x minus 7 smile whole ju yare natraga si formula ji daklo palo whole ju yare ba y minus y not I tardi mana power point duni adu 5 tare aduga equals to m times of m the slope to 2 piram amni aduga x minus x not I bane so x not equal x minus x not I tar mana power by x point duni 7 si na pine sama nei jana ni je hoja ado si na nangi karma equation adugumba equation I can 7 comma 5 power adugumba line dugi equation aduga slope na kya weba 2 weba adugumba line equation nang thajra yengji ko nang sar si jibu line hai je kamai hai no je si equation jibu line hai je kamai hai no sine na duna nangang ori bai ni nang graph sina bai ge tumni no class 12 karam ni 11 karam ni graph sina bai ge tumni graph ta akoi ge graph yekpa adagi equation of line equation of circle si ma'am loi sina ba tam ge tumni ko ado aina ni he ga gi isai thara ga kaino tawrai do planet ka semi ba kaino ga semi ma'am do equation of line equation of sphere loi sina ga tawrai ni sam na taw ko na te ko maths ma'am sang ne do adu maina noi ju sina ba yai adu si ete yeng khok sina si gi line ja chumbre yeng je ba 7 comma 5 phau ga dumni adu ga slope na 2 ga do line na trama heta yeng thok sina se adu itardi have the y minus 5 hai bani ko graph ti tho tab reng je ba y minus 5 equals to 2 times of 2 are bracket thamuga 2 times of manung da kari woi ba 2 times of x minus 7 are ko x minus 7 x minus 2 times of x minus 7 x minus 7 to sirbang nang line to si line je power range ko khoi nau jai gi do kai do ba 2 comma 7 sorry 5 comma 7 point je power dum ne ba 5 ka 2 si line je 5 comma 7 power dum ne slope na 2 ga do ba chum range ko 5 comma 7 power range to 5 comma 7
Oops. 5,7 powder. Okay, 5,7 powder was like about. I just learned about. Power in it. 5,7 power. 5 is later 5,7 5,1 my power is there. To 3.5,1. Slope to a bar line. Hey, kaino ne. Kaino kaya lali no ne. Y minus 5. 7,5 haven't 5,7 I mid tuck na 7,5 power. Mid cam tuck to 7,5. 7,5 to 6 points in it too. 6 point sige no point ja sige dot ama in thamai point je adi x na 7 y na 5 ba 5,7 I te 7,5 ni adun 7,5 point je power ko ubro to se lai je tu ubro 7,5 slope je 2 ta re slope je 2 ngam me se yare ko adun smai ni ge ne si gyan ta bro ta na ro gyan ta bro my dear students aduna point slope form my that is sigi form the y minus y naught equals to slope times of x minus x naught sigi gyan dabro igi my dear students and I know adagi 2 point is form mathang dana loi hana ro gyan dabran thing 2 point form of a line like 2 point form of a line have aside no point slope by that point slope pyramid ba sina 2 point form of a line hai that point ni pyramid 2 point ni pyramid adu kan the line equation ga mai ni 2 point ni pyramid adu de point ni pyramid dari nang sira x1 y1 hai ro fix hoiba point ya thani si point jina x2 y2 hai ro yare ko adu nang si line ji equation sem ga dar di nang to du je okay nang to du je adudi nang point na haidi equation of line sem pom tam nang general point am sang yam na sai ju x, y na sang gib adu mai nang sira ju x, y na puthok ta yare ko adu line se point a b c ku tholo adu a b ki slope ka yare ko slope of a b is a b ki slope ka kana ga mana ga dum ne ba slope of b c ga bana ga dum ne yare ko ai collinearity of the 2 points na adu dar di sidi ke dar ba x sorry slope a b ki slope puthok ta di kya dar ba y2 minus y1 by x2 minus x1 yare ko equals to slope of the line bc ki slope puthok ta di y minus y2 by x minus x2 yare ko adu sin dum pi selo se nang na sira sim papu ni ngai leite sadra kharam de sim papu rong ni ko you don't need to memorize all this it's come naturally dum laksa po nga tane sim yam je nang by heart tong ni equation of line hai wa ka na by heart tawra ga na re ba si naturally dum lak ro slope kan to ga slope mana ni ha ta lo bu thok ko ni adu 2 point form of line hai ka nang sumai na formula is part of it but it should come naturally from your mind nang in mind naturally thok sa dum ne ba you have to be like Ramanujan kam ta simpa pa de naturally dum thok sa re masinga so je Ramanujan ri ga dor ba irai line lai le me ba kai noi kan da naturally dum thok sa re ba kai noi kan da ma no ta by heart tong de ba yan da bro yan da ko adune asi formula je phage pharo e toro point ni piram kan sina ga do formula ne ko phaw di phado adun phaw na di phare y2 minus y1 by x2 minus x1 equals to y minus y2 by x minus x2 asi phado
mathangdana slope intercept form slope intercept form slope ga intercept ga piramba so intercept bananje intercept intercept inte r intercept intercept ai je kaino anta noi mem comment pirauna kana khangyeng intercept ai comment piram ko intercept ai je kaino anta sar point a manje point a sida ko comment net kai sakar jano ne comment thi phang de barat hoin yang start intercept ai je kaino anta kaino comment na point A is the XY will be there. Yeah, point A is the XY will be there. I don't know, special case. Special case. Origin day. Kai. I know, obviously, I know. There's a bicycle in Hungary. Slope intercept na to kanang khang na drabo origin dai kayam lapna x axis ta y axis ta ablis na isum ablis na summa origin dai kayam lakna kakke haba x axis na y axis ta adi kayam kakke sine x axis y axis ta kayam yamna origin dai kakke sine intercept bai je adi intercept bai tari nang sumai la me apse chilai re ba intercept se x axis ki jo bai ai x axis or y axis yare ko ani mak thok bai ai aduna case 1 khana ji case 1 da x axis ki khana je ba x axis ki khana je ko case 1 da x axis ki x axis the kayam ka k do piram mane slope intercept form ai tar di x axis the kayam ka I adu ga slope tu na kayano piram mane ba ar ko say y case number 1 je y axis wina hana pj case 1 adi x axis y axis ani mang ni ko akoina khana tu je do y axis ki hana khana je so it's minus piram ya ar ko smai piram ado mana point intercept for my tardi sorry slope intercept for my tardi sigi line ab herba line sigi slope piram mane ba are go slope se am piram mane ba slope se am equals to slope piram mane ba fix ni go aduga magi intercept by tardi hauji ablis na ba origin dagi kayam lap ke ba mana x y axis tak pa do ado y axis case ni habetadi mana circle a2 sigi line ab is na y axis se ka ko si ne ba si kam origin da kam lap ke do ne si piram mane ba C tholo C je kari na ba intercept na ba si y intercept ko y intercept id y da graph tu na origin de kam lam na ka kya ba are ko adu nang on pyramid por ani khathang ne m ga c ga are ko adu na c ha ba point je pyramid ba na nang no ji puthok ya du je c ha ba point je c gi point je kana wa ni c gi point je value je x da 0 sa le y da c sat pa point ne x da 0 sat pa y da c point je bon the yone x da kem chatte ma y da ta ba point ne aduna x da 0 y da c ka khal le aduna c ni thami je aduna ai na ai do any line nam gi question bu do kai da di you have to choose a general point x comma y ko general point nam khan ge dum ne yar ko aduna sidi lai re si pram mam ni nang slope m je kara ga mana ne ba slope si pram mam ni m je kara ga mana si gi point ni je gi slope bu to C point is the slope to tari kya tara basa c minus y2 minus y1 and c minus y by 0 minus x
यारे को अदु इतारदी सिदी क्या तार बसे सिदी c minus y by 0 minus x d minus x multiply down cross multiply down ro minus mx equals to c minus y and the y just from the power minus y plus y se khani mx minus mx plus c to c na tare se equation ne sin I think it's nang exam thang ye exam da find the equation of the line adugum line gi equation bu tho ba ma du na y intercept da kyam ka kya kan da y intercept da kyam ka kya kan da y da kyam ka kya kan da 5 cm ka e ba aduga kaino da na slope na kya no kan da line du gi slope na kya no kan da slope du na 2 oi re ba slope du na 2 oi re ba adu da equation du gi line du gi equation bu thoi tar nang hai du je y equals to m the 2 tare 2 into x plus 5 ne rakane so plus 5 by j kana ne ba y intercept ne ba y de kyam ka kya du ne ba si mamang da leba 2 jina kana ne ba slope ne ba si na slope tu ne ba kyam ngam gya du ne du ga si plus side ga tin jana ba ngang do adu na y intercept ne si gyan ta bro adu ga nang y axis ki nang case for kador ba x intercept wam tar di case na x axis aro x intercept wam tar di si diagram listen to ko x intercept wam tar di x intercept wam tar di x ta kyam ka kya bu ne x ta ma sing ke khalo x ta ka pai tar di tu sira ke to x ka do ma d ka e khalo d yar ko x ka present d and d di prame d je kari ne ba x intercept ne sai no y intercept ai gem ni origin dagi x to am ka ke habdu gi distance ne x intercept ai je adu sim leira aduga sim leitar adu slope m ju pirame slope ji dum piram adu ni slope ka adu ne slope intercept form ai je adu slope to ani thola no intercept to ani thona irak pa ya ne adu case ani thola poi wa ka tani da adu nang si point je puthok ya re x di d sala y di kya sala y di 0 sala y di dem da ka kha de si point are ko adu tare khoni equation of line bu thukya tari you have to choose any general point am khanga dum na do x comma y na khan tare adu tare si sab mane m equals to slope equals to kya we du ba y2 minus y1 hai di y minus 0 by ke dor ba x minus d adu si cross multiplication do tar di y equals to kya tare y minus 0 di y tare ko makha gi si gi 1 gi print tar di y tare adu si print tar di m into x minus d m into x minus d yar ko m into x season ba sina equation of line in which form slope intercept form the equation of line ne when the x intercept is given yar ko adu go season ga dor ba equation of line in which form slope intercept form when y intercept is given means c is given y intercept sirna d biram makanda adon khena baje sumaina hek lam tar ba y equals to mx sumaina se 10x plus 5 lam tar ba o si nang kari ne khangye do ba 10x plus 5 lam tar nang si kari ne khangye do ne ba o si ja kari form do lam me ba slope intercept form do piram ni aduga magi plus 5 le reji tu sira plus 5 le reji section go plus 5 le reji tai je ga do ba man intercept to karam khang intercept piram ya ka da y intercept piram ne adi slope to na 10 tare aduga magi y intercept y da kyam ka i du na si du ne si 5 ka i na du ne yare ko aduga smaina piram tar ba say example the y equals to say 5 into x minus 3 na piram tar ba si ai tare ga do ba si ju slope intercept the form the piram ne nang equation of line do adu da karma makhangi intercept the piram ya ka da x intercept the piram ne to x minus haram tar ba x minus I je manung de x minus am darba x intercept piramam ne aduna karam ba slope na 5 boy ba dung ba line ni si line je nang hai du je adu ge slope na x ta 3 sala level 3 kak ba dung ba line nang khan ge dom ne yarba si gyan ta ro ta dar ron thai na
ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯋꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯔꯝꯖꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯁ ꯐꯣꯔꯝꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯞꯀ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞꯀ ꯄꯤꯔꯝꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯞꯀ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯔꯝꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯁꯁꯤꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯐꯣꯝꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯈꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯒ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯐꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯅꯦ sina y axis ne are ko adu nang intercept to piramaba si line se laire ab haiba line do l haiba line do ne intercept piramane aba intercept ma de intercept khathang piramane aba haidi x intercept de seri sibu kyam lapi do piramane aba yar ko sina koi keno tholo a tholo x ta kyam kakki du ne aba origin dagi aduna x intercept khathang piramane aba intercept form de y de si piramane b yare ko the sigi equation line sigi equation kamai puthokane ab samane sijo nang sai du maina sigi point jaga na werne ba x da di 0 sale y da di b ga gale 0 kama b sigi point jaga na werne x da di a sale y da di 0 am da ga khatra sele aduna koi point equation bu puthok ai ta you have to always choose a general point am khan ga dum ne si khalo adu ja ri si puthok yare slope of sina han ba line sigi line se mami heta tholo a b c tholo a b slope of a b slope of AB ki slope ka kananga manana kan the slope of kedorba slope of BC ki slope ka managani adu itari AB ki slope di kya tarba y2 minus y1 means 0 minus b by a minus 0 yare ko slope of BC ki slope di y minus 0 by x minus a adu itari si kya tarba minus b by a equals to y by x minus a so cross multiplication the utari you get minus bx plus ab equals to si di kya tarba ay so nangna okay nangna sidi kya taroba ab thamawro aduga a y plus bx id minus bx sum product ari ay plus bx yare ko so you divide both side by ab na loi divide tawro ab loi divide tawro adu itar si kya tare adu itar di som de a je a kakhana yare y ta horani Sirazu BB kaktana Y by A haba. Yare ko Y by sorry Y by B. B lemon ko Y by B. Yare ko Sirazu B ga kaktana yare X by A. Ado plus ni ko mele sita me. Ado ko kano right side left side on thona ko ni ko kai de. Ado ko A B ga A B kaktana ta di 1 ta hore left side ta. Ai di asoma ta ado soma thamok pani kai suai de. Sine be slope intercept form mai je. Ado na equation of line si yam important ko si ki slope intercept form je. No no smai piram me ba x by 3 plus y by 7 equals to 1 piram me. Si graph y ta ri nang thawoi na yek tra ju ya re. Si graph oh nang si u kan da oh this is the equation of line nang si u ta re hana. Oh line equation ni in this form intercept form no label line equation ni nang utare han mang ta da adu itari nang na sigi graph ta lo ye ka nang irai lai ye ya re smai tor ni adu sira 0 1 2 3 4 5 6 lai re adu 1 2 3 4 5 are ko 6 7 8 lai re are ko 8 lai re adu mana sigi ka dor ba nang si makha da leje yong tu sigi equation je yong si makha da leba a makha da leba b je haidi x ki makha da lere ngang je e ne ba a hai tar di x intercept ne ba y ki makha da lere ngang je b ne b hai tar di ke dar ba y intercept ne y da kyam ka ya ne aduna nang si graph mi na yek lo ai ka nang irai lai ne yek pa yare kama yek pa yare oh si equation of line ni intercept form dani x ki makha da leje ne x ki intercept ne haidi x da kyam ka i ne aduna nang sira ahano point se tham yare yare ko aduga y by 7 hai tar di y intercept ma 7 se me abne y di ma kyam ka ne kan sing ka ne x 3 ga le y 7 ga le asi 3 points ne si lines ne si line l g equation ne so gyan tar bo amata lo shala ma ji theory parts lo shala ma ji ko amata nga lo shala ma ji non form lotion bam nai thom je hang the exercise by now northern form
Huh. Norman for my daddy. Now the x is y axis like that. Yeah, go. Norman for my daddy, nangi line to select that. Nangi line to isn't it? Line to normal I bet the no normal the way line to the perpendicular line is normal going physics to them. I mean normal I tardy no can the zoo concave lens convex lens the normal line I tardy then surface to the perpendicular witnessing but 90-degree symbol to normal line going. Adune normal form the to ja nangi origin was the gi nangi line to the yariko nangi line to the Kadorba origin o dudagi nangi line to the nangi line to the perpendicular ma see OP ko OP is perpendicular ni yariko OP ko perpendicular ni ide normal to ne normal gi asang bi piram gane ba small p na si capital P have ni ko points na capital P ni si gi points na aduga OP gi asang ba ja p ne piram gane hai bet thadi line to the singapore origin gi singba normal do adu pithong gane ba yariko line to the singapore ga thorba normal do pithong gane ba si gyan dai ko line to singba normal do ni pithomi je line to singba normal do pithome normal ni ko ma piram ja aduga nangi line do angle kayam semi ju pithong gane ba normal form angle je omega semo just ni ko theta ai ju ya nang se omega je ki jai ga hai ta di theta ju ke sukai de nang on the pyramid je normal form the pot ani ni pyramid je kari pot nangi line green line ji equation ni ko ko putok je line l hai je si green line ji equation ni l ji putok tu ni ado normal form to du ja mangon the original gi normal lam sing ne hai 90-degree line am sing ne hai di op je yare ko adugi asang do piram gane p habdi normal ne p is na gadorba asina normal je bithong gane adugi ne ma je normal form go je adu angle do of course angle do theta ne piram tare se de asira kamai to puthok ni sina adu p haba point nang irai line na puthok pa yare p haba point gi coordinate kana woni nang trigonometry tang gore aina unit circle gi da gadorba si ja p cos theta p sin theta hoi tau gram ni ko sa ngana hoina trigonometry tau give da si unit circle radius 1 wai tar di sigi point p haiba point je original laba je kya na ka cos theta sin theta na tau give do ado kari gino mamang da wall lai ri ne se radius 1 wai bai ne ba unit circle the radius 1 ado siradi nang na khalak tu je si unit circle na te adu gumba circle am ni radius na p wai ba sigan tare ko adu dei laura ga ni p haiba point je coordinate se p cos theta kama p sin theta sigan dai ko sigan dai adu dai di my dear students adu dai di kai dor kan hai matam da okay na equation of the line bu thok tu ne adu ita di I have do you always need a zero point nang zero point ama darkar lai zero point nang share da tholo x kama y na tholo eta zero point do adu ita di ke dor ba slope di kya tar ba tan theta adi angle theta piram aminang slope puthoga moidro slope di tan theta tare slope se kamai dor puthoni y2 minus y1 adi y minus p sin theta by x minus p cos theta yare ko slope puthuini slope do theta piram mi tan theta tare aduga y minus y2 minus y1 by x to rise by over and abdo asipire ko adu itar sidi kya tar ba tan theta equals to a cross multiplication to orji I'm sorry cross multiplication to tar di tan theta ga kedarba asi y hana thamone y equals to sorry oops y minus p sin theta aduga tan theta ko printa de tan theta into x minus p cos theta yare ko adu itar di y minus p sin theta x into tan theta plus sorry minus p tan theta cos theta yare ko purina ko ni adu isi di kya tar ba okay
y sin theta okay yeah as cái nôm số mà tiền theta sin theta by cos theta nó thôm gì đó gọi là y minus b sin theta by x minus b cos theta cross multiplication đâu ta đi sin of print ta đi xem mà thằng mà khắp print cos sin x sin theta đó này có x sin theta có x sin theta rồi minus p sin theta cos theta có ai đi cross multiplication đâu này xin là y cos theta minus p sin theta cos theta cái nó là cái cái nôm số này sẽ mà thằng cái đâu thì thieng có mà thằng cái đâu thì class 12 cái sẽ mà thằng Norman form gì ngay sẽ đâu chơi có sẽ mà thằng cái đâu thì cái nôm số mà lại mà thằng exercise wala cái lối sẽ là gì mà thằng cái đó sẽ luôn này aduga mà cái class 12 ka ba ngang ngay đó ju khudak ta dor ni tay mà khai dor rồi thieng amin na ko tak tang sẽ tic tac tok sanan je ba sẽ game sanan je adu ma thang dor je barat ana ko adu na ju khudak dor je no class 11 ngang ngay đó 12 ngang ngay do thieng okay see you homework to see you in the next video